Ну вот сегодня уже второй день скорочтения. Мы приступаем ко второй десятке книг, которые мы выбрали. И у меня вам новая инструкция, которая состоит в том, что мы повторяем инструкцию первого дня. Мы берем 10 книг, посвящаем каждой книге 3 минуты, смотрим титульный лист, читаем задник, смотрим оглавление, читаем его внимательно и пролистываем каждую страницу. Вот теперь новая инструкция. Вы не просто пролистываете каждую страницу, а стараетесь по странице пройти вот такой волной, небольшой. Не ровно посередине, а немножко такой волной взглядом. Взглядом. Да, нет, не читать. То есть вы просматривали раньше, листали, теперь нужно посмотреть волны. No nii, meil on teine päev ja selle päeva reeglid on samasugused nagu esimese päeva. Me võtame 10 raamatut, vaatame siit, loeme tähelepanelikult, vaatame siit, vaatame, mis on sisukord ja lehitseme kõik 3 minutit iga raamatu peale. Aga nüüd ma annan lisareeglid, mis on lihtne, aga samas väga tähtis. Et me ei lihtsalt lehitse, aga me vaatame väikse lainega niimoodi alla iga leis. Üks probleem, miks me aeglaselt loeme, me loeme nii. Väikse lainega me õpime mitte liigutada silma. On veel üks probleem või see, mis takistab meid kiiresti lugema, see on see, et me loeme või ütleme seda vaikselt iseendaga. Selle vastu meil on ka üks harjutus, aga see tuleb edaspidi. Praegu harjutame seda. Niisiis 10 raamatut, pool tundi, iga raamatu peale 3 minutit ja kindlasti peame väikest märkmikut. Pealkiri, autor ja anname talle punkti 0–10. Mida rohkem, seda rohkem ta mulle meeldib, ma tahaks seda lugeda, ma ei tahaks seda ära anda. Ja siis mida vähem, seda vähem huvitav ta minu jaoks tundub. Äkki seal see sisu kordub või tundub, et see on midagi muud kui see, mis mind huvitab selles teemas. Aga hakkame pihta. Начинаем. Маленькое дополнение, то есть нужно, когда вы читаете, пролистываете, сканируете книгу, то ваш взгляд скользит маленькой волной посередине. Не старайтесь включать сейчас осознание, что я делаю, вижу я что-то, не вижу я что-то. Мы пролистываем и понимаем, что происходит. Как я говорила ранее, человек в своей обычной ежедневной деятельности использует малую часть возможностей своего мозга. Я заявляю об этом с полной уверенностью, как психолог, специалист по адаптации, психоадаптации личности. Я знаю, как работает мозг. Поэтому в ходе этого тренинга просто доверьтесь, просто расслабьтесь и исполняйте простые инструкции. Nagu ma varem ka olen öelnud, et igapäevases elus me kasutame ainult väikse osa oma aju võimalustest. Seda ma väidan nagu psühholoog. Ja praegu selle treeningu jooksul lihtsalt usaldage mind. Tehke seda, mida ma palun, samm-sammult. Ja küll me näeme neid tulemusi pärast. Ja nendele, kes jälgib meid neti vahendusel, hiljem ma veel ütlen, lisan ühte lifehacki või siis aja juhtimise nipi, kus me saame sünkroniseerida oma päevaplaani ja oma biorütme, mis on väga tähtis. Nüüd me planeerime hästi palju ja siis ei tule välja ja tunneme ennast süüdi, frustreeritud. Aga hoopis põhjus on see, et me valesti planeerisime.